FM Cerevo, que bom. Ia dirasa rasali kakamburaki ni VTFM ni sambule benak talmai na turang kina marama dharugo kina ngone leo kau ni ando bata boli toko mai na mbongi binaka indendai ena bugutiko ni na kena ndorongodi na nonda servo ena bugutiko ni abeto koni binaka ni ngunu binaka na Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji ka be bota katika na nonda banua o Paradise Beverage o bambula na sanitin ka ni nonda banua be kibnikat sarna be kani ni ndo bata boli toko mai apaka sartang kina en kemi talanga na tamingo en Facebook live ni VTFM Nangau bikanda ni sibi toka na wala na rosa nga bula miniti to toka baka waditi ko na nonda bito kani en ambong ni binga rabe ndende usaba ambula tikan kina bikim ni katsara na wekanda oni sema buli toka mai bakatala kina bikim ni katsara na lube biti oni ndo bata buli toka mingori en mai bonua tani en bugiti ko ni kana ndau rongodi tiko na nonda servo en be bongi to toka sar ni moniti kina vakaraumbuka ya nanumatiko arrausar talangano ni vakai bota en kateni ndona kateni Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji ka bebota katika na nonda banua o Paradise Beverage ngoka en mbongi sarnga ni mataka kanga moni dakaba ni wakaitabi tiko mai na buku tiko ni kan react tiko mai en video bakasar tanaki na arani ni shiataka merani na lebnga na kena binaka mataka ni mbongi ni mataka na tauri tiko kina so this armande sananganga ni oteo ya au naga imbita tika ni ndona taro kamunin na soma mai na taro ya merani ni wakai bota na ngunu binakongo na Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji senga wala na peke ndua saranga na kateni bekem nikat sarna wekando ni ndo bata buli toka mai na mbongi binaka indai ndo buli binaka na bubale na ron na mbongi binaka ni ko na vale budi so muri na bukiti kunia na muni sema buli toka mai wambula sartalanga ni be mbuna bakambua sabirio tambo kadibi ndo buli binaka na biokan ndo bata buli toka mai katala kina be taniala linganganga ndo buli binaka na vale buna ndo bata buli toka mai na serre sando na ser katarabungo ndo na numitikan kina na sema buli toka mingore na linganganga bai na lolo ilebu sabsabo Mikaele na musu Joseph linganganga Lifong isimeli valolame na vale buna ndo bata buli toka mai tina Tibling ni bole binaka to toka vale buna bitom bi semati mai Port Vila Vanuatu na vale buna ndo bata buli toka mai wati vambe wanga ndo bole binaka pakatala kina be Simoni daka na vale buna sema buli tiko mai ena nomni sali kakamburaki ni VTFM men kana ndo warongodi tiko na makitiko na servo ena be mbongi to doko sara ya bikem ni na bioka ni sema buli toka mai na servo ena mbongi binaka ni kua na kena yulu tangatiko na tu yawa mai tiko talanga en YouTube rosar talanga ni saraba en YouTube en bonga bena kainda inda ye tu ya wa mayor tolanga tabi kenda sana ya ni mata sere orto na bonga mai Palmerston kana lead singer tiko se orto liu tiko ni mata sere o miliki seteki indi ngau na binaka turanga ngo dhabutu mai na koro batu kaloko en mai en tikinon roni bena sana bakuturang ora wakambamba tiko Rusia te Sovea turanga tau mai wanra mai ngau second o meli na uku matawai levu na lawara karandar to backup singa tiko wisi semi na deva mai lau epi kini wai mataso sainima mai kandabu kana manindia tiko o nuku na kokoti wate kei madhiu sakiusa watu diseba kanandar to sound engineer Freddy Suka ka saboteba ka special dedication tiko ve Mr. Reyaz Global Integrity Recruitment Team na itala no ni ser ngo bekem ni navio kanini ndo bata boli to mai ngo membaleta tik nga na nonra laki daka tiko na lube biti en ndone sana ni esani vanua ngoka mai Palmerston North ramai daka New Zealand na vanua Palmerston North en kina kambani rua bakaruta kitoka verto o ANZ CO vatake Ovation kana province o Manawatu Q Manawatu bikem niket sarna bio kan indo bata bolim gongo na ken reser sarnga baka tamba kindua na kanda na lube biti karlei daka tiko en rua na kambani ongoka mai Palmerston North kina kampanye roba karuta kitoko ANZ CO ke Ovation ena province o Manawatu ena mbongi binaka niko konga ni bikim nikat sarna bia kani raw sartal nga ni sema ena video ena kana sarabe ni kana video ena YouTube channel
tuiau mai, ada ni ser na tuiau mai virtu na bonga mai Palmerston North. Ya bikim likat sar na biokani oni ndo patabol to kamai enam buang ini bengarabi enda ya no ndo maka menda nasa me bikim likat sar na sembol to kamingori ena be wal saket sara sena frequency bekani biau liba ni 92.2 FM enam buang binakani ko ndo maka menda na rungo batai na ser bikim likat sar na sembol to kamai ena Facebook live rausar talanga noni sema ena YouTube moni saraba kina na ital no bongo ya na numatiko ke bakau ni be vakai bota ena ndona kateni Bounty Ram Taste the Spirit of Fiji ena simbongi saranga ni mataka esa na tarai kina ya da kamu nga moni da kaba react ko na video share ta kana kena levo na kena binaka ngai somo me na taro varombu yani ni yoti na nonda rongoda na serongo na bukutiko ni veto koni binaka ni ngunu binaka ngo na Paradise Beverage vertona bibu taka bi kinanta bonua o Paradise Beverage na ngunu binakongo na Bounty Premium Ram. Kung ano bikim nikat sar na kani oni semo bulta kamingori sabang ulit ni nabaw ni na kalebo na bukutiko ni non tapi semati pambul talma tapi seta na marua na balebo na dopa tabul kamay nabua Anaconda Town en ang buong ni binga rabe nenda inokia na way kuin do bule binaka may tezi lolo may nang bukilebo ira kandabu pakatang lakina veya tinatabling or tondo patabul kamingo may nasele o hindi na naita siri napalevo na sema bolito kamaya ng buong binaka ni kuwa kasano ita kini maro tagi toka na bitokani en na nomoni